Awubonkosi, sijabula kakhulu kufika kwaleli langa lanamhla la khona sekutawuklomela ema-team. Lokhu nje mina engiwasengikhaba ngikwenta nje through i-commitment yekuthi ngibone kudevelopha ema-skills, kuthuthukwa kutetemidlalo. Ingako mhlawumbe ngisupporta le midlalo le. Ngesifiso sekuthi ngifuna kubona labanye labadlala kulama team sebadlalela ema-teams lasetulu. ESwatini bagcine kumbe bangahamba bayodlala nangaphandle kwelive. Ngilokhu senhlitweni yami nje lokwenta ukuthi ngiqhubeke sibambane nemhlonishwa wasemaphalaleni ukuthi sisupporte le midlalo, sende le league ibe khona kuqhubekela empini. Phindze futhi ngikuthatha ngekuthi lokhu nani busy nje abhizi ema-teams, abantu labasha ababhizi badlala ba-practice abane-challenge ukuthi bafuna kuwina. Sibenta bagweme kwenta buqala. Bangabi nesikhathi lesinengi lesedlula isikhathi lebe basebenzisa ukhanze ukuthi sebaqala benta netinto etibheke eceleni kufaka ekhathi buqala. Lokhu ngikwenta phindze ngibukene kwekuthi emabhizinisi lamancane bomake bodzadzewethu nabobhuti emakhaya basithengisele makusadlalwa lawo ma-fruits nalokwa ukhanze ukuthi ayasupporteka ke lawo mabhizinisi sive sithuthuke. Phindze lokhu ngijabula ukubona nje kuqhubeka kwenteka kuqhubeka kungemi ngekwekuthi phindze kuyinto lengitibophelele kiyo ukuthi ngisengumhlonishwa ngifuna ukubona kwenteka nidlale aqhubeke lama leagues abe khona. Ikhona ke indzaba bangasenkundleni yami yasenkhaba lapho khona bajinge bangavisisi kahle kuthi why umhlonishwa namaphalaleni. Ngicela lokuthi nibobaqhazela ngoba mangibaqhazela mina ukhanza ukuthi lesinye isikhathi mhlawumbe abavisisi. Ngiyathemba ne-team yahoho itangibambisa kuloko ngoba kuba ungazi ukuthi kulesinye isikhathi umhlonishwa wasenkhaba shiba sowulahlekile sowusemaphalaleni. Kanti kunalama teams about 12 of them baya lemaphalaleni. So kungako senta le joint venture. Ngicela lokuthi nibokuqhaza kuma-colleagues nakulabanye kube clear lokuthi lokhu ngilokufanele kusikwenteke ngoba ngala enkhaba ikhona i-league lesupportwe nguFooties. So ungathi lo mthetho uthi akungeke kwenteke ukuthi inkundla mayinye ibe nema-leagues mhlawumbe lamabili. That is why ke ngithatha ukuthi ngoba ngala nginaso sponsor lesibuke ema-teams ngisupporte lengxenye yema-teams angala kule nkundla yasenkhaba kumaphalaleni. Kutokhonala ukuthi ku-appreciate-ke kungabe ungazi ukuthi nje mhlawumbe umuntu uyalahla kumbe wenta njani. Ngalawo magama nje ngathi ngiyawabongela ema-team lagcina wina afika kulesigaba sekugcina, siyawabongela kakhulu. Sitawuqhubeka na next year sitawube sibuya sikhona la ngekusitwa inkosi. Siyabonga nje kakhulu.